Meghalaya State Pen Karbi Anglong along Lena Kacherai in Tontelang. WKDC electoral roll ki jutsi ka bangda hut SSR teng pena kimi bangsuri trogra pharo ki thomra thom kebra troxy amen ka chat habdunang bongpen bang pharo isira phokebra nerkep kebra hini abang phua phan amen kang than West Karbi Anglong pen Meghalaya hoyalong KAC tum ka homridam Kardom pinya birtang ton penarji kha Assam pen Meghalaya hoyalong monsam kapathir ponjia phan posi Meghalaya pen Assam Sarkar West Karbi Anglong District Administration pen Ribhoi District Administration angbong aphurun chingki chingwai derphita Meghalaya State pen West Karbi Anglong Block 2 alongli nangkacherai ja phan bor itubomsi thekpon long bomlang Meghalaya State hin pen West Karbi Anglong District Jasamet lake Block 1 pen Block 2 along nangkacherai de japhan nonpu anta bor ibomlang Lason si Chin Thong constituency ka par lo mate Block 2 havar Meghalaya Ribhoi District pen kilometer cap sosia jakka helo Karbi Anglong arlo nang lutsi ummat pen laru asan chomalong nang lutsi Meghalaya hin pen JJM scheme pen sai na ke claim japhan bor ilo Karbi Anglong Autonomous Council pen chenglo Assam Sarkar la penan parta West Karbi Anglong pen Ribhoi District Administration ang bongta ka chingwaya phurun lo bongta lahai alam ma that hepen Karbi Anglong Autonomous Council kacharia tuma phandlang plot si penang ana sayamo nang klembong lo bangso phuthak arjulong si MLA Rup Singh Teron adimalong anpali damsi langchari damo Bangso Ahut Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Secretary Sona Singh Terang Ulukunchi Outpost in Charge P Jaimari la Penchin Thong constituency arlo BJP Mondala Maipu Joy Singh Bongrungatung Chetong Dun Rinti Bangso Kahomri Damahut MLA Rup Singh Teron pen kaninjir ponatengke Bangso Asaya mo aphan ke claim ke dam jelang pongdo anabangki nilitung pen khang ponetpo Lapen laso asaya mo abangke Karbi Anglong Autonomous Council lapen Meghalaya Sarkar chingbai chingsai se tika bangki nang claim longlo Lapenan parta lake Karbi Anglong along lipina lasi claim ji seta Karbi Anglong Autonomous Council pensi claim ponji pusi ninjepon dak wang lo bandak thek long lo lang tum kam te ni phang ke che pham ne pipe la so na de dak nang thon padolo eti pini ni tum wang lo dak amren pen ADC tum na dolo na pen SP ari pen tip dolo UCIC dolo council pen deputy secretary dolo dak local PTC chairman pada dua dak leader tumang tak do thai panci tum da dim lang lo pen alang tum pipe eton kang ki bikang adim ni tum sisap lo kade pangrung pen long ni pen itum pharu sira ka trop se ana pa tum dak nang thon lo asi pini ke dak MCT tum adu pen kade sira so pa bangke mane sis dasi dak bor na sarkari rong sar ari deng aji ma bikang den pen dak pulo je so olong le la pen la dak sarkar kaching bai pada titik Karbi Anglong Autonomous Council Sarkar pen Meghalaya Sarkar pen kacing bai pada titik kamdam bag claim long le dak di tumal long le pena claim ni putan itu si dak claim ji alang tu hadap kena ti yaw bai dak pusi jual jadi alang ti tim tangkang Bangso Kahomri Damahut lang alangpong kaddo kawe langpong pharo isira kret roxian longpon Ulukunchi pen hemari rongphar Karbi Anglong live Kidantang arkoi ni phai pho arni West Karbi Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong West Karbi Anglong angkang pi electoral roll along amen kedo kaddo kawe laknira surikre sirkebra bang phokebra isi aphai ADC Tahiru Rahman pen pherangke amayalong kapangda bangsa voter list prabjin pen block level officer re deng kapali ja phanta pachini ponthu Labangso Pherangke amayalong ADC Tahiru Rahman pen gijai ponatengki kidamtang suri hinira inquiry isianikan arkoi ni phai isi arni electoral roll draft publication along kaddo kawe lagnira suri kresira pharo hinira bang inquiry hini aphai longponlo Lasong bong pen special summary revision mate SSR teng pen electoral roll along akimi bang suri trogra pharo ke thomra bang thom kebra troxy amen chethabdunlo Lasong bong pen bang suri isira pharo phora nerkep kebra hini atum abang ahok pet lapen ki chokli malu ka chipi thek thedara jok amen ingthan pon erlo
Lasso tengpen pening surihini ra inkora hini aninkan electoral rule ki jut si aphai kelonga tengpen arkoi ni phai isi arnian ke laknira surikre trogra bang thokebra isi aphan West Karbi Anglong DC conference hall along EDC Tahedur Rahman pen pangdakpon 1 নৱেম্বৰত আমাৰ ড্ৰাফট পাব্লিকেশ্যন হৈছিলে আৰু ড্ৰাফট পাব্লিকেশ্যনৰ পিছত আমাৰ যিখিনি আমাৰ ফৰ্ম আমি ৰিচিভ কৰিছিলোঁ 6 7 8 ক যিখিনি আমাৰ ফৰ্ম ৰিচিভ কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰপাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ পিছত আমাৰ আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন মতে আমি আজি ফাইনেল ইলেক্ট্ৰল ৰোল ড্ৰাফটটো আমি পাব্লিছ কৰিছোঁ একৰ্ডিংলি আমাৰ ভোটাৰ্ছ বাঢ়িলে আমাৰ আফটাৰ ড্ৰাফট পাব্লিকেশ্যন আমাৰ নিউ ভোটাৰ ইনক্লুজন 6337 আমাৰ নিউ ভোটাৰ্ছ ড্ৰাফট পাব্লিকেশ্যনৰ পিছত আমাৰ ড্ৰাফট ফাইনেলত আহি গ'ল ড্ৰাফটৰ পৰা ফাইনেলত ইনক্লুজন হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ আফটাৰ ইনক্লুজন অফ নিউ ভোটাৰ্ছ বা যিখিনি আমাৰ কাৰেকশ্যন আমাৰ টোটেল ভোটাৰ্ছ হৈ গ'ল আমাৰ বৈঠালাংচু LACত 2,16,051 Kadu kabi long West Karbi Anglong pen Meghalaya kache koinora constituency ang bong pen ke lakha sirkap amreng constituency ta ilong lo bangso hoilong kopi ko sanamong besi ke jabom lang ma pukachi nije aphan pura rongkhelan wanpung samatan lapen khermia long an ke ase jirikendeng aro atum kahomri padoda Bangso kahomri damahut maipu rensing terang kongchunbang renson ronghang lapen KSA Hamren District Committee kongchunbang sar imbi atum japonsi ahoyalong kedu rongasar rubasar atum pen chingki chathan padoda Bangso kahomri damahut KSA Hamren District Committee kongchunbang lapen KSA jirikendeng aro atum kaningje ponatengke bangso hawaralong kaching thurabar sai dunang je potlo bonta KAC kachari atum ke chokche lapen kelang kapang kre joksi non pu anta bangso hawaralong thangnat kaching thur thek damlong ledat lo pusi ningje pong Lasik non nilitum dobom lage rong khalan lage Meghalaya ahoy ke dai sap la dai sikar bia rong se ladak nilitum nangi thek long bangge la lo dak towar ave meri hing ave la pen kacharli asai hem bustame mission angthek banil tum thek ponong le la mai sining du la silitum Karbi Anglong ke 1952 pen pinian atalang dam pada mingkan proksiket tab apart chupo hala swarta pen yong silitum langdam pen pini dak development kapreka schemes me dak do onang po porlo boifis rame Karbi Anglong autonomous council kachari atom ke chok chia joine pini la dak bangke school mesen aye dim bosta me avedetlo meri hing do na ye dim bosta me meri hing avedetlo towar mesen aye do na ye bosta me avedetlo la son se dak ratma ki sundolo Bangaha waralong ke klari klarbongsi do thaglong lo bonta nili tumarong abangke non pu anta rehinga me avilang nasi KAC kachari atum an akepra pen rehinga me nangkapali je aphan setami rong arat pen kachoningri padopong me arihi kawe an pen nangkapi prap dia pha nangrap hek asonte lapen ke nangrap vek nangi pusi non council kachari boy atum phanta neli hin ke chuning ridun par piglo la se neli dak sumetan rong khalan wan pung along akasik sak akiluan bang ke KSA tundang theklong lo nasi alang le tum phan nili hin pen an nang ka rap dia phan nang ka bor i dia phan nili hin pen chuning ridun par piglo Jirikendeng pen Samsung Inti Karbi Anglong live Kedamtang arkoi ni phai phor ni anarlo por phai hinira chiti mapor malom Bokajan Sub Divisional Officer amethanga sai hemalong SDO Civil Anup Kumar Brahma ACS pen Election Officer Dimple Kaman ACS ahin pen pherangkya mai kangni Bangso pherangkya mai long SDO Civil pen ke than pon ke lakha kresir cap Bokajan LA constituency angkang apharman voter list along akimia men ke thabasai kedamtang suri hini ra inquiry sianing kan phai kuni ni phai CR ni pensi pangcheng ponlo lapen mati jonga chiklo anabangke pajut ponlo আজি বিশেষকৈ সংবাদ আমি একগোট কৰাৰ আপোনালোকক একগোট কৰাৰ বিশেষ কাৰণটো হৈছে আমাৰ স্পেচিয়েল সামাৰী ৰিভিজনটো আমাৰ অহাকালি যোৱাকালিলৈ হেক হৈ গৈছিলে কমপ্লিট হৈ গ'ল সেই প্ৰচেছটো আমাৰ এমাহৰ কাৰণে আমাক স্পেচিয়েল সামাৰী ৰিভিজন কৰাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ
ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছিলে গাইডলাইনছ মতে আমি স্পেচিয়েল ছামাৰী ৰিভিজনটো কমপ্লিট কৰিলোঁ Aprangke pinso phai kile lake suri troxi ra trogra pharo trogra trokebra ke thom na pensorlo phai lake suri troxi kebra pharo ner kebra troxi kebra troxi na pen akimia phai ke longpon lake bang suri isira pharo sir kebra inkore isi la pen pangrum pet pena bangke kaddo kave lak isira suri phokebra isira pharo phora plikep an water supply lepon no bosi SDO civil pen pangdakpon তাতে আছিলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিলিশ্যন কাৰেকশ্যন আৰু শিফটিং অফ দ্য ভোটাৰ্ছ আৰু কিছুমান যিবিলাক নতুন ভোটাৰ্ছ আছে যিবিলাকে 18 বছৰ কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকৰ নামটো ইয়াতে সোমোৱাৰ কাৰণে সেই চান্সটো আমাক দিছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি এমাহৰ ভিতৰত গোটেইবোৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিয়েল কেম্পেইনো আছিলে আৰু কিছুমান ক্লেমছ এণ্ড অবজেকশ্যনছ সেইবিলাকো আছিলে সেইবিলাক গোটেইবোৰ কমপ্লিট কৰাৰ পাছতে আমাৰ টোটেল ভোটাৰ্ছ আমাৰ বকাজান ST সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টোটেল ভোটাৰ্ছ আমাৰ হ'ল 1,53,461 টোটেল আমাৰ সেইটো ইলেক্টৰ্ছ ভোটাৰ্ছ হয় তাৰ ভিতৰত মহিলাৰ সংখ্যা হ'ল আমাৰ 76,059 আৰু মেল মটাবিলাকৰ সংখ্যা হ'ল 77,400 Karbi Anglong angkang pia phan ke pathua hin pen anso se anong ka bache thangji pu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang akimang pen kedam tangar ni CEM Gold Cup Championship ke paman pon bo son thak thaksi kedam tang ar ko ni phai phor ni setame surihini ra inkora hinia baha phan diphu kasa stadium along ingdeng pho CEM Gold Cup Championship me sen pen ke pangcheng pon Bangso ajai me Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang arideng pen ingpu ponlo Maya Long Alohia Man Pen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dorsing Ronghang atum pen chenglo EM MAC la pen penangan man pen ki do atum chetong dunsi Bangso ajai me galong aliralon pidunlo Bangso ajai me ani gang sampor phai plima lom pen pangcheng ponsi ke cheng si ingdeng pho CEM Gold Cup Championship along Karbi Anglong Morning Stars FC la pen Dima United FC atum pen si pathu ponlo Labangso ke pathu panalong hin aterang atum ta ke thek aching bar chirajo apor jut era phianta kerem ke hai patini thek thedel Puthot kerem ke hai ka patini vekja phan tie breaker pachi tur ponthusi Dima United FC atum goal ke thom la pen Karbi Anglong Morning Star FC atum goal bleed haponsi Dima United FC atum phan paren det pen Karbi Anglong Morning Star FC atum che pa hai pondel আজি পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ক্লাবৰ পৰা আহিব মুম্বাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলকাতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি ষ্টেট আছে তেওঁলোকৰো পাৰ্টিচিপেণ্টছ হ'ব আজি প্ৰথম CEM গোল্ড কাপ 5th CEM গোল্ড কাপত আজি ডিমা FC আৰু কাৰ্বি আংলং মৰ্নিং ষ্টাৰ ক্লাব আজি পাৰ্টিচিপেণ্টছ হ'ব এতিয়া আৰম্ভ হৈছে Thank you. News report Longsodaringti Karbi Anglong Live Bini prime time abirta kela ponsi kang toniklo